Malo e tau mau ki he pongpong tu aple lulu koin. Ko hau ai no September wa fe wa taha. Ko taimi sene ko o se I te ua me he fit pongpongi. Pea ko e pongpong ma whana ni sene ma ti kui se taha wha. Ma te maua o ua fulu tupu ko e a ma whana o pitoin. Pea ko e whaamfoke e polokalama ko ni ko e tau FAKA'AU aki mo e tau kawenga Mahu'Inga ko e Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'A. Ko e update ki he COVID-19. Pea mo e hae mea e tokoni ki he Maui ai Tonga. Pea tau whakawhitai ki he mai whainga Malie ko ni pa whakatapot ka mutolog mea mai. Ko e hoka be whoke tau tānoa ki he koloa ai Tonga. Ko e tau koloa ko e koloa whaka Otua, ko e koloa meilangi. Ko e koloa ko e ni ko iku ia ai lotu mo e tui Otua tupo uraki mo e tau whangakui. Pea o tau sio ku tau koloa ia a ki tau tolu. Ko e palo pare maku fuoloa e tau kono inga be whaku fuoloa e tau tupu whakataha kepe mo e koloa ko e ni. Pea whai mai ko ngalo i e ki tau tolu hono Mahu'Inga. Pea o kamata rewa ke tau riri ake ki tau tolu ngahi ako naki mo e ofa, mo e koloa na e whakamai moi mahe tau whangakui mo e mātua. Pea tau pehe ki tau tolu ko e whahinga tui ko ia fu motua o kai ke lava ia o Aonga. Ki he liriu e taimi mo e teknologia, mo e hāfua. Pau pehe ki tau tolu ia ko e whakatutu ko ia he kai ke Aonga ia ki he whonua. Pau tau whekumi ai, pau tau sio ko e toko lahi, ko e lahi whonua o tau whakasia sio i ki tau tolu ia e ngahi whakatutu who'ou o tau pehe o saiang. Ko e Otua koe ni o ku nane o mai koe e tau whakatutu whawhonua. Ko e Otua e nane ngahi ki tau tolu, pea ko e ne ILO'I ho tau natula. Ai te anga e tau whakaukau ho tau loto. Ko e ne whakatutu, ko e ne design ia, he? Ai anga koe ngāu e tau whakaukau, ai sino, ai whakaukau, ai ongo. Mo e whakatutu mai loto, ai lau Malie, toi haka SETANE he ta whaketaha. Koe ngai whakatutu pe ia nai whai me lang. Pea ne LELEI ai anga koe ne ngāu e. Ka koe ne whakatutu o ku na tau pehe ki tau tolu ha mea who'ou. Koe ki ha mea who'ou ia he universe koe ni. Te ki ai ke ilo ki ai Otua. Osi ilo he Otua. Ko tau tolu pehe tau pehe koe mea who'ou. I he tau oho ware i o koe whahinga motoka e ne ku lere he uhila. Pe ko ha lo keti u tau wa weni ki ku maasi pa tau alwen ke universi toto atu. Ka koe tau ngāwe a ki pe ia iwi whaka Otua. Koe tau ako ala te taimi mo tau kamata ke tau māmange mo civilise ange. Mo tau lahe tau ilo koe ke science mo e nganga koe ngāwe a natula. O tau ngāwe aki. Ai lao natula. Mo iwi o natula. Ke whakawhotunga mai ai whahinga mea koe ke tau pehe ai koe mea who. Ka koe mea kātoa pe ia oku osi ILO'I pehe Otua. Pea koe ne teu i mai ke tau ngāwe aki. Ke tau mo ui aki. Pea tau si o pe koe tau whakatutu whawhonua. Tau lau he tohi tapu koe mea ta tau. KAKAI koe he kuonga koe e palaha me ko noa. Koe natula ta tau e. Tau kei ta tau. Koe KAKAI ta tau. Wea nau whakaamu mo e hāfua. Nau ofa ke nau whaamiri o ku whonua e pesi o ki tā mo e mau la. Kai ke tau kehe ki tau tau. Hau a sisu koe mea ta tau pe. Kono inga koe tau natula tau kei ta tau pe. Ai uhinga koe tau fie mau. Ai mama mo oni ke hiki i ki tau tolu hatuunga o ku LELEI. Pau kai ke toia ha mama mo oni au. Poko ha poto ange. Poko ha mālohi ange. Poko ha iwi i he universi. E ta tau mo i tau whotutu whawhonua koe ni kui koe Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'A. Heu ka kato pe ai koloa kotoa e fie mau he Tonga. Ke langa ki ai whonua, ke langa ke kolo, ke langa ke whamiri. Pau tau silo pe ukai ka mea who'ou. Ka koe winga pe whoke ukai ke tau tui te ki tau tolu ia e lava he Otua. Tau ilo pe koe kakai lotu nau, wofi lotu mo oi, ma me lotu nau.
lawe kakai o mama o au pito ko whakaofa au pito pa toki whaiwhaianga aho nau mai o whoki mai he lotu ka matai nau mo ui ko nā tūlai u tau si ilo ka tau pehe peki tau tolo ngata pehe whaamiri ko whakatūtū ko ni ko whakatūtū ki he mo ui ai kolo ki he mo ui ai whonua he kai ke lava atonga ia o langa ki o lunga ka lewa ke tau whoki ki he foundation ko ne whonua o kakato mai pe ai bi sone koi ki he ave ai whonua ki he hoa mo ngahi ririu o hoko i maamani teu i ki tau tolu ke tau heka he ngahi ririu ko ia pe koe hae technology ave ki tau tolu ke tau potaha pau kai ke lawa e teu i ko ia o ka pai kai ke mateu teu ai tangata mo i whiwhine tonga koe teu i koe tangata mo i whiwhine tonga au whai koe he Otua mo tonga ko Hoku Tofi'A koe whakakoroa ia ko ho tau ki whonua ai Mahu'Inga au pito e tau whakatutu nā tau lawe ane awhi ki he ngahi whotunga e mea ku hoko ho tau atamai e koe mea Mahu'Inga pito ke mahino ke tonga ne koroa pea te tau lawa rewa o sio ke ngai mea u hoko i tua i at ki tau tolu mo e mea u hoko ho tau he tau whakaukau mo tau loto pea mo tau lau maari pea mo e lau maari e whakasētane u tangutu mai behe tawhaki ka tau ilo he nau whengawe aki mo e mea kou hoko pe koe hae te whakaukau ki hawhahinga mea pe e toi mahinang he tonga ai wheitu u koe o tonu ke whakasiofi ai FAKAMA'ALA'ALA mo e angi koe lau maari koe koloa ia he whaataime ni heu ki nenefu e tau wongo mo e tau sio tau pehe ki tau tolo koe hau me he Otua ta koe hau ia me he SETANE o hange pe koe tau sio ki he huhu koe ne vaccine mo e COVID-19 na e whakanere pea he health department ai huhu e whanau kai ki tau kea ki tau tolo o se asium pehe mātua i o ave koe na koe tūtū nege huhu ki nau tolo koe hano i ngau nau whalala e malu e nau whanaku nau si sio he pori o mo e ketu kai ki tau tau sio ai ki tau tau tani tau whanau he mate i haa moa koe mate he meisere koe ne tau whanau he mate he COVID-19 koe kai ki iloi tau tau ria po hao hinga o ku oho mai ai ai kakai u nau talama u nau ILO'I mo ui whakalau maari ke nām nā tolo ta ofi ai malu'i ai whamiri o e whonua o nau talama i o koe TENE e ririu koe mākai nā SETANE koe ke toi HALA'I mo hakaanga koe he ku mahino whoki koe whahinga u hinga koe ni koe kakai ene unau whakasio hawhahinga mea pe koe ke attract attention koe kakai koe ia o kai ke whikau ke mai lotu whakaukau LELEI ki ai koe ngahi mea koe ni o kai ke whikau ake mai lotu ko hae whonga ke wongo ai pa nau sio koe whonga te nau wongo ai ke nau tuu whihanga ngai mo i pure anga mo i kakai ko mahino ka nau tolu ai whakatutu ke malu i koe whonua pea koe mea ia attract attention he tau sio whoki koe i loto i ati ki tau tolu iai ai lau maari o tangotu whakalongalonga mai pe ai pea kui ai mo whakafofonga o SETANE koe tau whahinga mea koe tau desire koe tau motivation koe tau ongoi I'm not complete ko hinga koe whakapo uri I feel I need to be noticed I need to for people to look at me koe whahinga ongo pe he mau he kakai koe ni koe nau whainga maari ane koe hange ane haki ke nau heka ai he loi mo kaka ke whakapulo i e kakai ke nau sia mai ia koe mākai ni o SETANE kau kai kia hano uhinga e ta whakasainis koe half truth pe koe nau talanoa mahalo maha scientist o kuia hane ita pa ko hape pe hono mo ni foki o kuia koe mea koe side effect mo palapare ma o hawhai to pa koe huhu o tau sio pe ki tau tolu iau koe atu ko hofo ia kau ko toto malunga ke to o hake lai pepa i loto koe di si ia te i mate ki tahe mana pa he follow whea kau koe he koe side effect o lisi fo ka mau ilo ku low au bit koe toko si ibe na tala mai ia koe fo ia kau koe ni ko ki ongo ia ko puke o pat liri ko fo ia kau ke
koe no molo pe ka koe whainga maari ke malo i hira me pā ka alawa hata te ki moe whakatuta maki toto malunga. O ulahi ange i he te wholo ai whaiakau ke malu i te mo he. O pehe pe mo huhu. Ka koe uhinga u lawe pehe. Koe uhinga ene o whenga i kakai koe ni. Ke ngāwe ake uhinga whakasetane. O nau toi mai koe uhinga whakaotua. O nau ofa he kakai. Halata. Koe hinga koe ongo i loto ukai ke nau kakato. He nau ngoi koe loto ukai ke nau kakato. Koe hinga whuki ukai ke notice hataha nau tolo ukai ke nau Mahu'Inga. Ukai ke nau stand out. Koe natula pia o tau tolo. I feel I'm important. Pia koe mea koe waka ia nau heka mai ai. O ku whakangari o ku loi. Pa koe heka mai koe ea koe FAIFEKAU au. I he ātakai o COVID-19, koe mahaki o ku tau ilo ku ova, ku half, ku wha mo i konga miliona, ova ai mate. Tau si o he New Zealand, tau mautolu ini New South Wales, koe kai kātoa he intensive care, koe mei pe sete te au, o nau si tairi iri nau moui. Koe kai ke huhu he vaccine, whonu a general ward, 80% capacity tai New South Wales. Koe kakai na kai ke hu. Ai toko lahi o ki nau tolu. Kai na kai ke vaccinate. Pea ku lahi a bito ku mate toko ono heni. Ai mate i New South Wales he aho. Koe mate he COVID-19. O kai ke tau ilo tau toria pa koe hae whakaukau e kakai koe niki ai. Koe mate koe puke lahi koe whainga tā ia. O ku mo oni au bito ia pa tau ilo. Koe huhu koe ni o whakamo'u ia kakai. O koe ke whakamo'u o koe ke Mahu'Inga ia a SETANE he mo'ui. O whenga SETANE ke mate, ke tau auha, mo vete. O whenga e Otua ke tau langa hake, ke tau mo'ui LELEI. Langa hake tau mo'ui. Ke tau pou ke tau whanau, whanga moko puna. Whakaukau ki ai. Ko sisu ia. Aia koe tau sio koe kamata anga ni koe motivation o ngari koe hau me loto ka koe hinga koe motivation ni o hala koe pride koe look at me self importance selfishness koe ngahi whakatutu whakatewo whakasetane pe aku toki kofu i mai akia koe FAIFEKAU koe malanga ke ku kāinga lotu pa tau siatu pa toko wano pa koe hui koe asi ha koe heni o si moe tala mai se koe mate whikau aki moe huhu pa mo ni pe ia na mate na u case i maamani ka low risk maha koe toko ono he toko miliona huhu pa nau ngawe ake funky example koe mo sia mai ke mate koe ni koe mate ni koe huhu pa foki ke toho ake tokanga e kakai o kumooni i o koe na ase niusi na whanonga pau ka foki ake COVID koe ne vaccine o ku mau palopane malahi ai ngahi mea koe ia ka koe uhi ka kakai koe ni o koe ke nausia na toke he whakahawhi mo ui nausia pe na toke side effect hange ko lawe ke toha ko FAIFEKAU toto maalunga suk koe fulisi au whakairifi ai lahe side effect ai side effect ko mea ka to tau ngahi o koe ke 100% o hange ko mea ngahi o tua ka koe uhi o tau ngahi ke poto me mama whakaotua o tau lava o ave tau tuunga e tau whaito o tau ngahi ngahi mi natula koe ngahi vi whakaotua pe ia ke malo i ki tau tolo pa tau ilo o ku sai au pito he ku mo uia e kakai to lahi mengai mebe ka tau foki mai ki he mea ko he kakai koe ni pa koe mea ia unau ngao e aki koe half koe foi mo oni pa skapa te toe pa kofu ia ke nau loi mo ka mo mea o whaka ia e kakai o tamai ia koe uhi ko mate aki toko taha pe toko ki he toko wha he toko ono he miliona o e huhu koe ni o ku kovi o whakasetane ka ngalo ia tau tori ai lau miliona e mo ui ai kakai o whakahawhi he huhu. Moi lau miliona kakai o nau i he intensive care, lau kilo na intensive care, pa nau tala mai i o koe palapare mana kai ke huhu na mi mate ai.
o kai ke tau nau tānona toki he LELEI koe vaccination. Aia koe mea kena tau lawe kia e neafi, koe whakatūtū koe ni o universi o hoko pe I loto e ki tau, he tau whakaukau, o te whungatahi, o lere ai vewe koe waka koe, e tau mea ko tau conscious ke moui. Pea koe hono polo kalama ia, ke tau ko SETANE ia wifo ia pia no whakapipiki tau tolu, ke tau pipiki pehe ngahi mea koe ia, mea whakamahamani o longo a o ikai ki aha whakaukau LELEI ai. O fia ha, look at me, I'm important, koe whonga ni ke mawai ngai ia, koe whonga, o ku hai pehe ai mea koe ia. Pana e sima I bea ka tau tolu, he anga no ia ki tau tolu, koe ngahi whehala ki tono no e mātua, koe tau ide ita pe, koe tau kape, hapo mafu, lawe, more taimi, more ho tau KAHA'U, tau sio koe palapare mea koe ai ngahi polo kalama koe ni o si hai pe, o si o hange pe ha foi switch pe o ku kono feitu o ku tuku ki ai kamataanga mea ko ni ai ko ni ko I'm not happy, I'm not complete, there's something wrong. I have to ko mea ko te happy ai yo hanga ka e ka lotu ko ni mo ko hinga ko na sio me ka I'm something, I'm important. Ai ko tau sio ko hono I ko anga ko hi ko ha I ki he whakau hala e la vea lahi au pita. Lolotonga pea I he loloto hifo e tau whakaukau. O tangutu whakalongolonga mai ai la maari. O ki whaingataa ia, o te ki eke ki taia. Io ko haa koe mea si su o whaiko. Ko haa koe ako naki a mātua moe whāmiri ki a te au ke whai. Koe ngahi ako naki e la maari. Koe ngahi mea ofa I ako naki. Pa koe no fua, I he mea ko ngāwe ko te whai. Koe outcome koe e te eke mo e te ngāwe ake ngahi mea awha koe lau maari hano ako naki ki ta. Ngahi poto mo ngahi ilo mo experience o te ako I api. O ne o hake rewa e whakaukau LELEI I o tonu ke u fōua he fōnga ke. O mo ui ai whāmiri, o mo ui ai kolo mo e whonua. Aia koe koe whiri o kuape. Koe te whiri he ngahi impulse koe ni o tangtangatu maa SETANE ke hae pe ki tau tauria ki he ngahi whakaukau o whakapo uri o ku kovi, o tau kape, o tau ke, o sio kita. Pe koe hae ki tau tauru ki he ri tau lahi whako he tau lotu ke tau ofi ki ai. Ke lau maari koe no tangtangatu mai loloto I at ki tau tauru. Koe te ngāu, koe hā koe mea koe te toi uku hifo ke loloto. Koe te whakamanatu pe io koe hā koe ako naki. Koe hā koe ai le soni na wako I api na ako naki ai whai te ita mo ngutu kape mo hāfo. Pea te lava lewa o uku loloto ke te ilo ai mea koe totonu koe ke te whai. Pea e whakasino mai lewa. I he te whai ai whahinga whotutu e mo ui hoto kau ngā api toi saika kita e kai ki te fuhu. Fe whakamore I aki. Pata langa whakataha. O hange veko e whonua, ko hae mea LELEI ki he motu ai niwa. Motu ai haapai, ko mea LELEI ki a te au, tau ngāwe whakataha, tau langa whakataha. Hange veko e a whakawhamiri. Ko hae mea LELEI ki he toko hongo fulu, he loto whamiri. Ko tau a whakawhamiri ani, he tau tuu whakataha, langa whakataha. Ko e whakairifia e FAIFEKAU whakaoa te tauhanga tuu, ko hinga, I am the most important. Ko mea ko au peku Mahu'Inga. Tu si ka to e fu family ki hala ko ha no ko nga tala mahe lao ko uhinga ko au ko pure u tau sio ko whakatūtū whakaotua ko ni ko ha hinga ku whakakoloa ai ko no nga he tau whakaukau LELEI ki ai o ne o mai whahinga whakaukau ko ke langa ake ho moui o ne o mai une whakakoloa ko ke ave ho tare ni ti ke tau potaha pia mo te au ka hatuunga o te taki he lotu po te taki he whanua ko hai ko au whakaukau ko Otua o ne whai o mai ko whakaukau pia e hau e motu ai me niua to ko haa pai papau o hau be whakia ko e whakatūtū whakawhanua ia e hau pe ia o whakaukau LELEI pe ia io ko ngahi impulse ko ni ko hake ke usio kita ko au pe mo whangapone ko hui I am important
hiki ia mo ngai mea pete te whai hala te nofo whangongo ki he loloto koe ni mo i ako naki o whai mahe mātua koe hae mea blerei koe ki he whonua koe hae mea blerei koe kaunga api mo i whonua koe mea ia lerei ki ate au pia hange pe koe huhu koe ne COVID-19 koe tau eke ia koe huhu koe ni e mate ai whamiri tonga mo lawe ai whamiri tonga pe koe huhu koe ni e malu e ki nau tolu ke nau mo ui hoko ate nau mo ui koe mea peu tau eke ka pate tau eke pe he e mahino au pito e mahino au pito e kai te tau toa mui he kakai whakapo uri kakai o nau toi mai koe whangakau SETANE o pe mai i o mau kau FAIFEKAU mau lotu ka askana ka nau whakai ai policy koe tamate i KAKAI ko hui koe mahak whakauha koe o whatu tāmaki au pito aia koe tau whakatutu whawhonua mo e tau lotu koe tau moake mo ui ai tonga mo ui e whamiri tonga ka pau ia ha whahinga whakatutu o ku hao tala mai i o te hanga o whakalawea e whamiri tonga mo tamate e whamiri tonga mo lere mea he ko SETANE kau toi mai koe kau FAIFEKAU koe kau lotu mai hau o tui lahi koe toko lahi e tau kau FAIFEKAU toro kusai ma nau tui Otua pa mahino ka nau tolu ai whakatutu tonu ke nau mui ki ai ka kuhange ko kulawe ki ai koe uhinga pe ngahi tutu uni pe he o whiha la ki lahi au pito mai te tau lawe ai koe motivation o ku hau ia me whakate e volo o ku tawhi mai ia me wheitu koe hi koe whakapo uri koe te mawahi koe me lau maari o ku whakapo uri e te whakaukau akita pa he whakapo uri koe te whakaukau pa koe toloto o ku ongo he toloto ki ta ia o ku I'm not happy o koe ki o complete ia koe ki koe ki hotau loto koe toko taha pe ku whemau kia koe Otua pe tene hanga o whakakakato e te whie mau he universe ko ni e mea whemau hato loto o ka paka kia Otua ia o te ongo i ki tau kai ki te whie koe haa koe mea koko teu whie haa teu si o kita teu lere o manu mau e koloa tau whetongi maari koe ke toi ha mea te lere holo hawala holo ai koe pehe koe te mau ha whie mau mai mea koe kai peke te kakato ki tai pa te hoko ate te whakapele pela whakamamahi mo tā mate mo hafu koe mea ia kakai koe ne unau whai o koe ke hano ka tau whakaukau lere kia o koe ke ha PCC ai taha ke nau tuu ai o tala mai ki ta Afrika kai ki o huhu ke malo e nau mo ui whahawhi e nau whamiri koe mea Mahu'Inga au pitoi koe palapare malahi au ku hanga whianga ngai peitonga mau lawe pe ai o lawe ai whanua kotoa koe iai te hawhainga mea pe hene ku sio a SETANE koe taimeni ki tau koe ki matapā hene ki tau huai o whakapuro i KAKAI mo hange ko ha whengai ki aha ha whaangia ke ua whakaukau lerei e KAKAI e kai koe ke whakaukau lerei e KAKAI nau whai hala rewa tau whenau whanau ke o ahu ke pia na o ahu e mātua pa koe hau ka mate ia he tō mu ia ta ke lere atu koe ia koe patu atu koe COVID ka koe o ku te ke huhu koe tō mu ia ha o pehe mai i o ka pau ke te huhu i beha taimi ko osi mua ma COVID ia ke whakalawe ai koe ai koe whakaamu ia ko Tonga o ku kei hao a Tonga o ke kia COVID ko mātori a Australia o mau tau wheturian ma COVID i mau whenga ke osi lere mua ai COVID ia tai ni meke ke mau la ma tō ta ofi au bito koe mau whenga pene ke huhu wawe KAKAI he ko hono mo ni he kai ke hao ha taha ia o ka pai kai ke huhu kātoa ki tau tolo ko ha ko Mahu'Inga ko no huhu kātoa e whamiri mantu i whako e tau huhu ko hoko atu pene e tau COVID koe tau huhu oku o mau e huhu ke tau tahau a whai ki olunga koe Pfizer ke tau tahau a whai ki olunga koe AstraZeneca pe koe Johnson me tau tahapalo a whai ki olunga oku ia e whanau oku kai ke lava huhu ki nau tonga kau reka kou si i whai tau tahau a me whanki pepe whakaukau kia koe ha e ku mea e whai ke malu ia ke whangi pepe koe ni mo ki whanau koe mea peti ke lawa whai koe huhu kātoa ai api
api koe ni pe ia e tau tahau pe ova ka wai mo mātua koe ka whangakui I homo huhu katoa o mo malu ia ki whanau I ki koe ni. Pak mau ilo tai ni koe tau mua ke tau over he 80%. Ai huhu koe o whanua I huhu koe ia katoa o tau lava ai o malu e si kakai o kai ke nau lava na to huhu for medical reason he koe ngā pehange ko glave kai koe whakau toto maalunga he koe whahingai ke nau lava o follow FAKAU pali liu ka FAKAU ke ai ko ia o ki ai be no ngai medical ai uhinga mo oni pe ia pa ko tau sio atu o ko FAKAU pe he pe ia ko na kamata ke pase la o ia I Tonga mahalo pa anga TAHA fe mo wa o ka pa ke huhu e KAKAI ko tonu ke huhu o ki extreme ia he anga ko FAKAU e KAKAI ko murini e la ka whakahaha Australia ia mo New Zealand mo Amerika he ko hinga ko la ko ni whakafoi ai la ko ai he kai ke lava hapure anga ia o whakamārohi a taha ke huhu e lava pe he tau tā no ke mahino mo to'o ai ngahi ILO whehala ki pe a whao atu e ILO totono ke ngawe a kia ke ave ko hu ko anga ia e whakaukau ko heni ka toi ngawe a behe pure anga ia ngahi lao o ku taka whamālohi le vai I he ngawe he gwai whuke u ngawe ia o ku Mahu'Inga bina hange koe langa koe ni sene loba mai kau reka koe mo huhu ka pēr koe hame o ke hao huhu ia o kai ke usa ia he extra sene ka ko whema e whaisa ka koe palo pare ma he kai ke laba alo ngawe he ahoni ka reu ke huhu au and I don't care what vaccine ai koe ku tau si o ku osi lao ia he u ngawe tani ka pare ke huhu ko ia e kai ngofu ke hao koe ki hen he whakatu tāmaki ko ia ka pare te ke puke ka ato ai langa ia tu ai koe miliona ai paanga e more ai koe whaunga ia o ngā ki Australia o tatau ko tonga ia o mātoa ki hao pe ma fu hamala lahi bang koe mea ina ke whai koe mea pe o koko e nau si oi hen koe hao e motua tonga pe mahalo ka ku mari pālangi ia pana e ongo ki reka toko ua nā tau o fulltupu ka koe eke atu ke kau reka mo fie hu he esta tamai nau ai kai koe ke ma fie hu ma ko pau hanga atu ke motua pe mai motua ia huhu e ko ia he ko hinga he ko au te hela ia no tau hiki naua pa koe ni koe ake ma o ngā ue fie mau ke totonge o mau whare mo hāfua huhu e ko ia pase ba tau ia koe hā koe ngofua whakatonga ai tala mai he mātua ko nau tau nau ilo lelei ki mo tau pa kata e ngoreka mahina peka nau ai anga koe tau whotutu whare ko tui lahi koe whakatutu pe he ia ha tau whare ilo koe atonga whake tau whaina tā ia tau whare tau ilo pe koe pe mai pe mātua koe ke tue hatai me ke mo āki ua e whanau mau ilo e mau tolo he life experience mo e poto mo e totonu whai kātoa pe mo toi tutu ni ni o te ke toi rea mai ko ia whai maho ki I poto whai pe koe tutu ni alo whai e moi pang tau ilo pe he tau a takai whakawhonua koe mea ia kohono hake ki tau tolu he ku ilo he mātu ai au koe tau no whawhingina to e lau ho ai a ki mo e whanau ia o kuai na mau totonu mo e hāfua ngari pe he tau whotutu he kau oku extreme ia he anga sio atu kau ngawe ake Australia ia e ngawe ake New Zealand ia e ngā hange koe international flight oku koe taini mea utala mai ka pai ke huhu koe he ke ngofua ke heka koe ke whakapuna o wholau hange pe ko Australia koe maua o 70% I New South Wales I he koe hopefully ki he middle of this month ko passport ia ke lue ko e wahalo ke alo wharekai alo sio whaiva po koe hāfua ka pau kai ke huhu koe e kai ki ngofua ke hu mai koe hano hinga koe kakai ko kai ke vaccinate o kai ke nau vaccinate o ka pau te nau puke e puke lahi au pito pa ko hai koa te ne totonge puke lahi koe ia koe te puke lahi fie mai oxygen u hao e ambulance o uta kita ki whare mahaki
toi whakamore he pore anga ke puke lahi ane te alo intensive care, koe alo intensive care ia. O ku lau wafe hea, lau wafe hea. O tau si o koe paanga lahi a pita pure anga e more. O ka pau e teke puke a koe kai ke vaccinate. Koe whakaukau ia i tō ngā ko tui o kuna whakaukau pe he koe whanua masiva tōnga. I kai ke ngatai, o kai ke lahe tau whaito, o kai ke lahe intensive care a koe mālo pe. Ai ngahi keisi a koe, ai koe nau si o e pure anga, koe huhu koe ai toko lahi. Ka pae e ao e ta huo paunoa hima noa percent, koe sai taha ai. Hono hinga he malu i ka atoa e kakai, si whanau ko kai ke lava huhu, e toi malu i mo ki nau tō. Pea tau whataha pe pure anga, he ke iai befu ke kakai ia kai ke lava huhu, for medical reason. Ko si kakai ko ia, e teu rewa, ko hinga he kai ke lahe kau puke, mo kakai e puke lahi i he tō atu koe ai COVID-19, e ma teu rewa whare mahaki ke concentrate he si kakai ko te ke huhu. I he whanau, koe kakai na kai ke lava huhu ki nā toi COVID. Pa tau sio, o kai ke uesia ai iwi koe whare mahaki, mo pure anga, pa kai ke whumore pa anga e pure anga. O ka pae kai ke huhu ai toko lahi, ko haa mea hoko ki whare mahaki. Whonu a whare mahaki, he patu atu koe COVID, e whonu a whare mahaki. E mate i api, mate i whare mahaki. Kona moni e si tangutu peka au toke tāma ka nesi o si o ata kai ke nau toi lama na toha mea, te ke mate koe. Koe mea ia hoko intia. Ua ke tu unga u tangutu peka au toke tāma ka nesi o si ofe ka mahaki he nau mate. Kai ke nau lama na toha whaha mea. Koe mea ia koe whehangai mo pure anga Tonga. Pa koe uhinga ia koe nau ki nau irifia ki nau. Pako moni, ka pau te tangutu he sea koe malu e whonua. O hange pe koe mātua au nau si o hifo ke whanau, koe hae mea LELEI ka nau tolu. Te kia ke mau poto wheunga, o te ke mau experience, o lahange mau poto, o lahange mau experience. Koe ia, koe lao e. Mui kia o else. Koe mea ia kou tau si o hoko koe i Tonga. Koe tau mua pe ke tau hoko te tau mo ui. Pe au alahi e puke lahi. Ka koe ki toko si kou kai ke vaccinate, ka puke hata. O kei mateu teu, kei toko lahi pe kau toke tāma kau nese, unau kei hivi, ke nau malu i ki nau ki mautolu. Koe whakaukau tātau pia un mau ngawe aki koe i Australia. O ka pāke ke a, mau vaccination ni ke he fit noa pau noa. USI au pito i whare mahaki ia mo kau ngawe koe i whare mahaki. Ai uhinga koe, kua pau, mautolu koe ni pau, koe aim ia ke tau aim hai ki he vaccination. Koe lahi ange vaccination ni, koe sai ange ke whanua ke malu i ki tau tō. Pau pe foki ke tau mahino ka tau tō. Ko hange pe foki ko lawe ki ai, kua pau ke vaccinate e taha kotoa ke tau hao. O hange pe ko mamani, kua pau ke vaccinate e whanua kotoa ke tau hao i mamani. Koe taimi ko tau whakawawai, kua pau ke hu mai ve ai CMU ia o mau, o takatakai holo ia i he wheitu kotoa mo ki maha i hala mo mea whangi wheitu whakapuri, e heka atu ki motu, e kai ke toi aha motu ia e hao. Ka mea whawhiwhia u tau si atu talamahe o hoa a pia. Ko whanua u sai taha e vaccination, motu u sai taha, ko peha mai, ko maunga one. Ko maunga one, ko peha pesete te au. Ai vaccination rate, a maunga one. Pai toa whiha. Maha taha ni ma pepe toko taha malu. Ka koe pesete te au, toto atu. Ai koe tau whakaamuia ki tau pehe ke koe attitude. Koe kakai ko he motu, koe kakai he whanua, o totonu ke vaccinate. Koe hinga o ke vaccinate iai, koe malu i hok family. O kai koe hinga koe mui ki he pure anga. Koe hinga koe malu i hok family, sewa ke whanki mata. Whanki mata koe na ho pe tau taua pe kusi i hifo ai. Whanki pe, ko hai tene malu ia. Ko whatongia ia koe first line. Ke malu i ho family, o kai koe pure anga, ko koe. Ko koe te ke malu i. Ka bau koe whangakui. Ko whatongia koe ke malu i ho mokopuna, alo huhu, mātua, mo e whanau ko owa he taha malu, pe koe ka pau mau e ai whai sai Tonga, owa he taha ua, ko mo whatongia whakaotua mo tolu, ke mo huhu,
ke malu hifo e whanki kaureka ko whanki toko ua, whanki pe mo mea koe o ke nau silava ho. Ko nau malu I o nau helpless au pita o iho nima. Ko koe te ke whai e malu. Kakai koe nau pore o nau fiti o kai gaha nau mahaki. Ko whatongia koe ke sio hipa ko whanki toko, whanki tūwhawhine, whanki pe o kui ki ho loto api. Ko whatongia koe te walo o kalose whai au, pe koe sai ai pe ikai, koe mea totone ke whai ke malu I hoku whamiri. Ai koe whakamu koe attitude, koe tau attitude, koe haha mea koe lelei koe ke tau whai ke malu I ai whamiri tonga. O hoa ia mai tau whakatutu whawhonu, ai Otua mo tonga ko Tofi'A. Koe Otua koe ne tau tui ki ai, koe Otua e mo'ui. O kai koe Otua o tāmate, mo me teke whamiri. Koe huhu koe ne o tau ilo koe teu mai, mo mahino mai. Paku ane ko me tau ene taha tau whea mai mo ia. Koe huhu o sai au pita o kai ke he me u vaccine o tau singawe a. O kai ke he ia. Paku tau o sisi o koe hene LELEI ene ngā ue. Koe tau FAKATALANOA ki o ki whare maha ki mo intensive care. Pea tau ilo koe whakaamuika ke raki huhu. Ko si ose wike ua me o raki huhu pe wike tolu. Pe setia e ono o fulu ke fitu o fulu o malu I koe. Pato e toto atu ka pa e hoani koe. Pe sete te au, ofi te pe sete te au. Hono ta ofi ha puke me ni mo ni pe te ke mate me ai. Ko fu pe sete laha ia pita. Ko mea ia koe te ke whai ko kai ke ngata ho malu I koe. Ka koe tau e malu I mo whanki pe mo kau reka koe nau tang tu mai api. Pe au ka pau koe pe mai ko I o koe ki hau pe au pa koe whanau lala. Mga hei mea pe he. Kau ki hau ngai friendly mo ngai whamiri o ke whaalu ki ai. Ko whatongi ai ia. Ke whai e ko ia ko hiko whamiri ko ia o ke whaalu ki ai. O hange pe koe tau kawenga whakawhonua. Ko haa koe mea o LELEI kia te ki hoku kau ngā api moe whonua. Ko mea ia LELEI kia te au. Ko attitude ia koe tau vaccination ko ni ko whai. Ko mea koe te o ko tui ki ai. Ko mea koe whai ki kau ngā api moe whonua. Ko mea ia koe te whai kia te au. Ka pau koe huhu o whai ko kau ngā api ke māluai moe whonua. Te whai ia te au ko ngā wei. Ko whatongi ia koe ke tokoni ke whonua, tokoni ke whamiri ke nau mo ui ai. Ko whika whoki māmani u au ke whoke lah. O tau ilo pe koe natula ia koe uhange ha peau kula. Kai ke lava e tau toria ta au whi peau kula koni. Koe mea pea tau tolu ia koe teu. Ke malu I tau tau ke tau FAIFEKAU pito. Ke patu mai koe whai peau. O tau whakamāwahu tau te pe ki tau tolu ia. Ia ko ki whawhontu mea koe maha koe osi koe tau hupa ia koe ko ki puke COVID. Ko ki ongo I whelanga ki peka tau pe tau a go out. Ia koe ko ki COVID ka te walatu pe ke tau hula. Koe no molo ia koe he tau fully vaccinate. Whakaawa matapa. O hange pe koe fulu koe ko puke fulu ka te uha o pia uia ki he tau whakataha pe tau kātoanga. Ko sai pia uia. Koe attitude ia koe hoko koe he fully vaccinated, KAKAI ton ke vaccinate. Koe ngā e whia mahari e rewa whare mahaki te nau tangu tu ato relax, nau ilo, e sai pe whonua ia. Paka au intensive care te nau concentrate pe nau tohe KAKAI o pukeke. E whia mahari a whare mahaki, whia mahari a intensive care, toi whia mahari e mo pureanga, he kai ke lahi nau whakamore. I hoka pau, I hoka whakatu tāmaki koe hui koe lahe puke. Koe mea kua tau, koe experience ko ni tau si o India, Amerika, Europe, o koe ka mea fo. Koe reality ia o maha koe ni. Koe whika koe ni māmani, koe uangeau tahiwa miliona, pea ai puke koe uangeau tahiwa miliona. Pa koe mate koe 4 kilo, koe 4 miliona ni ma kilo, 4 manu. Koe mate koe ne hou au wafa, koe valu afe te au valua. Koe reality ia o maha koe ni koe mate foi valu afe foi ahapeta hou au wafa. I māman. Pako Amerika o kei lahi taha bea e puke koe whanoa miliona taha kilu hipa mano ni maafi.
Pea mate ono kilu ni mamano walu afi. Koe mate kone hoa wafaa. Amerika koe walu ngea hiwa nima. Fika lahi Pea koe niu keise fitu mano walu afi. Koe uhinga lahi koe kakai ni koe na kai ke vaccinate. Ko whakasiosio atu he COVID-ia taha ko toa pe Amerika. Na ke toi mai na kai ke vaccinate. Pau ke puke ko ia. Ai koe mea ia hoko. Osi koe vaccinate whanua koe kakai ko utoenga. Ko pau ke nao puke ki nao tolu. Pa koe kakai ko ia. O biai nao mahaki. Ko pau ke nao ana to ki whare mahaki intensive care mo koe whainga Malie pe Amerika. Koe whanua lahi whanua ma paanga tahia i maamani. Pa koe nao mau kātoa vaccine mo whai tō kātoa ke whakahawhika Amerika. LOLOTONGA ai utau sio koe mate ia o malungia hibanima. Ai a koe ia tonu ke mahino ka tātou whakangata pe ai mea e kauto ke tā. Mo mea koe pureanga e lava whai ke whakahawhia ki koe. Koe whonga maa taha, whaingofua taha, wawe taha, ko alo hohu ki mua pa ke toki puke. Koe whonga ia koe e malu i ai koe. Tau sio ki Amerika unau mau e mea kotoa. Koe mate koe he hoa wa wha malungia hibanima. O hangi hafu api ako au hakato. Oku whaingata abiro ke tau imagine ai mate koe ni. Ai mate koe ni. Koe fu kakai toko lahi au pita. Ko India koe fu whanua lahi fokia. Koe tolua miliona balu kilo. Pea mate wha kilo tolu mano hi maafe. Koe mate koe ni hoa wa wha koe ni mangiao maanima. Ko India ko whanua masiva. Maharo pe weke mawha atui ke whika India. Kau tau si o ulahange o Amerika lahi ulahange mate iai moe puke i India. Kako India fo koe whanua ulahe masiva ka unau poto unau lava ngahe katoa e vaccine. Pa koe tui lahi koe hinga lahi ia. Peki nau huhu tabare peki nau tau koe o kai ke toi eke pa koe hae vaccine. Koe hae pe vaccine o mau pa wha alahe lao ngai koe vai pe ia pa koe salt unau huhu. Kau tau sio pe kuiai outcome o ku holo apito ai puke mo mate i India. Ko Brazil o fika tolu ko e 1 miliona fitu kilo pe mate ni mangea 5 kilo valmano. Ko Pitania fo ko e mo tolo ia mau si ofi. Ko no inga pe fo ko tau me tatau ai fahinga pureanga mo e KAKAI. Pe mo nau fahinga tui mo technology mo tuunga whakawhare mahaki. Pau tau ko hinga ma si ofi ku o tau sio ke whainga tamai ka Pitania. Ko mahino peka nau tore nau visone ma nau palani. They carry it out. Ko kakai ana nau colonizing ai whanua la i mamani. Pau tau sio o moone o tono be nau whotutoa nau tore kau ke i hai be whoke mate. Ko Pitania ko ono miliona valu kilu ai puke pe mate taha kilu tolu mano o afi. Ko kau puke ko he ahoni ko tolu mano ni maafi. Mate ko wangea maafitu. Ko Lucia una me tatau e tolange puke whakaaho ia Pitania ka koe mate Lucia ia fitungia au tupu. Ko hinga lahi piki hene ko vaccination rate. Ai koe kakai ko puke fo mai Pitania. Mo kakai ko ne oku mate. Ko kakai pe ko kai ke vaccinate. Ai toko lahi o ki nau to. Ai me o kai ke toi hape i veu ko vaccine. O ne malu e moi, o ne tau whi tau puke lahi, pa tau whi tau mate koe me COVID-19. I mamani koe COVID au pita a Mexico, o ku mahalo koe whalu ngeau tō ni mai mate, Indonesia o ku hoko hake koe ono ngeau ni matolu he aho. Pia Iran ko ni mangeau hi hei vai aho, Malaysia, Thailand, o walo he ni mangeau, he ua ngeau ni manoa. Au fu lahi au pita ko si aina ko te au maa walu e au ku hiva mano whaafe walu ngea hiva walu. Mate whaafe o ngā tō ono. O kai ke ha mate whaau ia i si aina. New case e taha hiwa pe. Pako si aina whokia na nau loka e nau toa si aina he kamata mai koe COVID-19. Pea guai nau vaccine o sai pe koe Sinovac, Sinopharm. Oku nau huhu. Pako ilo ko si aina o sai apita pe sete e huhu. E nau huhu. Kai ke ilo pau ka mau ilo pe mahalo over he 80%. Au kasi ai nai whanua au wawe a bida nau huhu, ko hinga bea ko whanua lahi pang nau ki taka whamalohe nau tau koe pe mai pe huhu. Paka mea ia hoko isi ai. O mau kei lockdown pe a seri, ko mau toka whika te au taha hiwa, koe nima mano nima afe hiwa noa, pe mate taha afe taha aua, o wai niu keise taha afe wa ngea toru hiwa,
pia mate toko ono. Ko Mautolu ia ko me katoa pe I New South Wales. Ko New South Wales ko te taha te au taha ono. Pia mate toko wha. Ko wha katoa ko unvaccinated. Nakai vaccinated ki nao tonu. Pia ko whakaamwhaka Mautolu ia ko ke huhu ai 70% ke au ko he middle of this month. Ko ova e mahuhu he pese te whinoa. Pakamata rewa ke tau ataina e whaahinga ko fully vaccinate. Ka koe anga e whakatutu I Australia ko rate of vaccination ki koe mawhakamu ki pese te whinoa I o katopa whakakatoa Australia. Pia mawa o ova he walnoa I November. Pak mawhakakau koe open up fully I November, December. Australia. O whakakau tatau ia mo fisi LOLOTONGA outbreak ia COVID-19 ai Delta. Ai ako Australia ko New South Wales ko taha te au taha ono. Pia mate toko wha ko Victoria te au wanoa mate toko ua. Ko Victoria fuko kei nanau taumu ana toko zero case o Delta. Pa koe ni nau diriu e nau whakawau. Nau si lope ko Delta whaingata au bino. Pa koe ni ukai ki nau toe lau eni ki he noa. Now accept tani we pau ke now no for picking out on COVID-19 ako e whakaamu tani ke now whange ko New South Wales ke now push ki vaccination high rate ki 70% ai pa now whakaaba I September ahawatoro he now ako ke pese te whinoa esa 5 dose ako ko whakaame a Victoria te au wanoa pa mate toko ko ACT toko watou ko toina Australia okay sai be Australia ko fonua lahi au bito ko mau vaccine fo ko Pfizer me tau tahau a fai ki olung pe mo AstraZeneca me tau tahavalo fai ki olung na silo ko ha be vaccine o ke mau ngawe akia he sai be ai ko fisi o whaafa pita fisi ka tokoni atu a Australia New Zealand ko Siapani ko Korea ki mo siaina pe ku ngani o whainga Malie pe ko hiko nau whainga whabababe ke huhu ai ko keisi fisi ko e whaamano fituafe maono mate ni mangia ma wha iai ni keisi uangea hivanoa ka kulahi angea hen eu kai ke nau test ka atoa nau to pa mate toko walu I taini ko me katoa e mate ko kakai o kai ke vaccinate ka wi ai pe me toko taha nai fully vaccinate ka ko hinga ko ngai mahake nai si malolo mi ai pa tau si o toto atu vaccination rate of fisi yang na si anga na to 95.6% tani me first dose pa ko fully vaccinated me peseti ai fa fitu tani I got with now farm we can out to December now open up international travel. Sai a bito be a Papua New Guinea who kai ko ia e Delta ko e tahamano fituafe ma ngā tō walu pe mate te au hi waua ko New Zealand ku nau ke lockdown ko sai pe whaka New Zealand ko Okalani pe o ki ai ko me ai Delta variant ko New Zealand ka tō wafi anu ngā whaani ma mate wānu But now new case e fitu ono ko e katoa mahalo I Okalani pa toko taha pe I Wellington I got full lockdown I bito pe a Okalani ko nau whakaamu fo ke vawe a bito huhu taini me kakai ko New Zealand he koe tala fito ni ki Okalani o toko lahe tau kakai Tonga kau Hamoa me kau Ailani pa tau ILO'I pe o kau tato he whakatu tāmaki a bito ko tau nofo toko lahi I he same household pa mo tau natula ko e tau fetu taki e family mo lo tu ai ko fa mo ke va ve ta hu he sai a bit hu no sila ko e fai sa ko foi hu e u rocky pa se we get all mo Johnson vaccine foi 5 dose o sai a bit a no sila ko ha mo ko to tolu be ka ko long case ka now covid free now tolu o hange pe ko Vanuatu mo me now who na to ko fai sa mo AstraZeneca na ko Tonga pe fo ke ha pe ta ki fonua o fanga ko tau hu fo ko AstraZeneca ka ku tonu be ke tau kore ki Amerika po ha fonua ke o maha tau Pfizer ke hu ko ni tau tau a fai ha ke ma ka kai feita ma e ko fra ba ma ta pa Mahu'Inga be ke to ko la yang ko ka hu
koe saia koe ke whanua e kai ke fupu ke lahi toko lahi pia whainga maari e pe tau whane maha ki ke Malu'i ai si kakai ko puke he mo intensive care ka taha puke lahi ai a koe whakaamu ia bau tau si o ku whainga fua whakatonga maa pe tau vaccination network he koe kau I he kolo katoa, I he motu katoa, whainga fua pe whaku ilo pe whahe he potunga mo ui hono whonga koe he koe ukai ka mea wha o i au hoko koe hoko hoko atu pe ngahi mahaki wha o pau pe ki ahano new vaccine ai mea koko ai a koe ako e tau update ia ki he COVID-19 koe mea ben ai new statistic ia nai toki mau mai koe tala mai koe kakai koe mea pene e mau study I Amerika ki he koe kakai ko unvaccinated o ringa tolu noa e nau risk e nau o tokoto ai I whare mahaki I he kakai ko was vaccinated ringa tolu noa pa I kai ke ngatai koe na una tala mai pe koe me peseti e hiwango furu koe intensive care koe kakai katoa kai ke vaccinated. Wai be kakai na fully vaccinated, ka koe hui koe nau mahaki kehe a nau tona nau I he intensive care. Ka koe tau sio koe toi hao koe ufika koe me Amerika. O kai ke kehe mo mea ma ilo koe ni Australia, pa mana ilo I Britania mga he mea pehe. So, koe kakai ko huhu, nau tala mai, o koe mea bea expect koe mild illness. Koe hange tare whawhonu. Koe natu lai a koe he whakawawa matapa. Ka pau tau fully vaccinated. Koe tau pehe ia koe kou mao ki COVID I he FIF koe ni. Ka teo alatu pea ke tau o kai. Koe inga whaku tau ataina pe ki tau tau. Koe noa koe natu lai koe mea te tau ki whawhonu pe koe ki whelanga. Koe ki COVID. Ka teo tau ataina pea. Pa kai ke lawe hatahai a te au. Koe no hinga. Koe kakai ko alu ki ai. Unau huhu ki nau tori au. Si Malu'i mo ki nau tori. Pa koe ki nau kea nau tau ki ai. He koe mea tatau pe koe hoka nau tori. He koe tau sio koe tau ataina ia koe o mai koe he fully vaccinated. Koe konga whaketaha e tau hapa e tau porokalama. Koe hae mea e tokoni ki he mo ui ai Tonga. Koe mea pe ko whaasio ai koe ketu koe whanau. Koe mea Mahu'Inga pito eni. Ki haki I reka au lere holo pe. Pau hare pe ko ketu mai ia. Pau kai ke langa ia haka whetu. Pau kai ke fu complain ia. Taime ni hi whoki au lahi ai mo ua holo e whanau he nau mea pia nau tolu. Pau kai ke nau whakatonga e nau tori au ku ia e palopare malahi. Koe whekau ake ni mo e whakau walu ke tau tahanima. Taime ni hi unau mo I lerei. Pau hare pe ko nau ketu holo e nau alu. Pa eke te maru ka hape au hoko ia nau tō. Ka au sai pe ia. Ka koe taime ni o ku whaalanga. He taime ko langa nau walanga. Mea pa nau ketu pa nau tūfu olo au ki mama. Koe mea koe ni o whakatu tāmaki au pito ia. Koe mea koe sleep epiphysis. Koe poi tupu koe ni o hui koe ni honau halanga. O ki lavea ia. Ka Mahu'Inga bit he kapai kai ke whai tō hoi pāpe taha. Mate ki whai ulu ia koe tupu. Pa ne mate ko ia koe lavea I pe for the rest of the life. E ketu ai pe pa toi palaparema lahi a pita ke lava spot. E ke lava o lahi ngai mea ke lava ia o whai he KAHA'U. Ai ka Mahu'Inga o pita ka pa o ketu mai le kami api ako. Ketu he ne aha ko he pongpongi. O Mahu'Inga pita ke wawe taha ke alo sio ke toke taha. He lava whakahawhi. Ko mea koe ke te tuku ki ta ke la wike tō muia. Ke te apita ko lavea lahi au pita ke toi lava ia whakafoki. He koe ngā koe he tam ko ngāwe ai koe ai fo I ulu koe ni o fo I hui koe no to alanga. O motu ai halanga toto. Pa he motu koe mo lavea koe halanga toto. O ku mate rewa ki fo I konga koe ia. E kai ke toi tupu ia. Ai koe mea Mahu'Inga whaasio ai. O whaaketu e kaureka pa o se lau wike pa tuki o me mātua o mai. Kai fuke fu complain e kaureka nā tamai pina tō saipe. Ai koe ketu koe mea Mahu'Inga pita ka pau ke whakatonga he whanau. O mataha
alo se ke to ke ta ke na so ti da he ko me e lahi a bita ka re ka tonga ko hinga fo ke ta fa na ki sino pa ko fa na spot yo na nga u ke ko aka pulu ko e riki ko ngai me au ku spot yo lahi a bita na spot ko me le nei ka ku fa asia ya na to ko hi ko na tu la ko na sino lahi mo fa hinga spot yo na kawai ai ko ketu o wa ngalo ya ki motor ko me fa tu ta ma ki abdo ke fa na e papa ke fai to he ba da ko no fai to ko no ta fa mo no fo I pine ai ki ta ofine ke fa fo ki mai ke tu to nu ke mo pe na fa be ke ta fa ke ta ga ba ku la be ta fa ke ta ha to la ba pe la be me ta fa ke ta ha pe la be ai be fa na ko ya ke to na mo ai ko me ai ke fa ma na tu ke ma tu Pea koe nau tau ofi me ke osi tau pōkara ma koe whakamanatua tupe. Oku Mahu'Inga apita he tai ni. Ke tau o huhu. Kai ke toi aha whakapopoto ia koe tau wā umani ke tuunga ku me tau ene ua e tau whiao mai mai COVID-19. Pea kono mō ni koe hu mai koe Delta au toi whakatu tā maki ange. Toi lahi ange puke, lahi ange mo ne whakatu tā maki, lahi ange mo kakai o puke lahi ange mo kakai he intensive care. Mau ilo LELEI koe whonga pe malu ia ki tau tonu me he alu koe ki whare maha ki koe alu he intensive care, koe huhu. O sange tau huhu ki mua pa tau toku puke. Tau ilo ki heavy handed e mea tonga, koe tau siatu maha ko paanga tahawhi mo ua. Ai mo ua koe ke ua huhu. Kau tonu pe whoke tau toi whakaukau uai si kakai au uai pe ngai uhinga tonu ke kau e kau toke tā hono certify koe kalasi ko ukai ke lava o huhu he uai pe ngai uhinga whakasino mo I LELEI ngai mea pe he pea koe mea tatau pe hoko I Australia kau toi mai ia ko alu ko ngawe uai ngai ngawe kai ke ngofua ke ngawe ko kareu ke huhu koe Pea wai ngai whaitu I ke lava ko heka wakapuna ka reu ke huhu ko. Ai koe mahi ngahi whakatutu tatau pe ka whonga ke he ano ngawe aki. Ai a koe ia koe hano I ngā koe mahina ke pureanga. E la bea lahi au pito e mo ui whakaekonomika e whonua. Pea mo u whare maha ki he ke hinau lama nā tō tau he kakai ka pa e tukuange ke ua huhu ai toko lahi. Ai uhinga koe bia e whakaukau pe he. Tatau pe mo e mātua. Nau si hefure nau si whanau, ko hae mea te tau whai ke malu I ki nau tolu. He ka pau te puke lahi au, puke moe si whanau, ko hae ia alongāu. Ko parapare ma lahi au pita. Ko hae mea mātua e whai, ki taka whakamālohi ia, o hange ko experience ni. Huhu koe toke tā he koe te upahi au, ko au te uhanga fua e parapare. Hange pe koe Australia moe pureanga, huhu mau tauri ha ko pureanga te nau lavea no teu e whare maha ki pāhia kau ambulance pāhia kau ngāu toi pāhia ma kau intensive care I he tae whakapoto koe whakaukau Mahu'Inga pita ki tau ohu pia moe tau kameinga Mahu'Inga koe ni koe Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'A oku kakato oku whae Tonga oku whakamama Tonga o ne teu I mai polokalama ke awe ki tau tau ke civilize e ma'alunga taha to e whakakoloa e whonua ko e whakaamu pe ko e tau whoki pe tau toko e tau loto whaarea ko kakato mai o kakato ko I ngā ko e whakatutu whakaatu ai o tau ki si o lalo ki ai he tau pe he tau matai tohi o tau wako he university e kai ki ha matai tohi apa ka university e laka he university ai Otua ko nane ngahi ki tau tau ko Otua ina ne o mai ko e visone ko ni o kakato pe ia te ia complete kai ki lava ki tau tau tāna ki mo toha mea kia o si hao pe ko teu mai ki ha tā palau parema pe ko ha whahinga visone ki he langa e whonua pe ko ha pe ha whahinga mea mau mai pe e ko loa e whonua ko e Otua ma Tonga ko Hoku Tofi'A o FAKAMA'ALA'ALA pe a ofa ke mo hao pe mo o huhu pa tau tok whelonga ki a pongpong he tanga tā malo